Hello guys, nagpractice sila sayaw guys. Mga batanon. Balik, 1, 2, 3, start. 1, 2, 3. Balik, 1, 2. Adjust it like let's see the okay, 1, 2, 3, start. 1, 2, 3, 4. Nandito kami sa gym. Saang lugar to? Konsolasyon. Ulpugan Konsolasyon. Nandito sa gym. Sa aming barangay. Palit na lang.